Chung television jana ba magai ta thanruwe asai gan bu jengru tingsan nai dong ka bisumi cham da tamelong times kani da gam female khau kum na hilana ba me rai me khau da tamelong times khau kum na hilana ba me Manipur state ko inner line permit implements gongkan mai asai rating kum pungu tang mai tong mung city convention center infal khau ojab su kan the tatkan mai kanik thang tai sharia kan di khau rebel force nun tumai thu president Bashar al-Assad tong opposition force nun rai ri mai azu dong gunna Damaskar ka dai khau lai kan dong the Manipur government re dulanai mande khau hai state ko internet service in banglo kan mai tang la lo da khang lungding la kan the mi hai ting mek chuing na ka thum rap ma state home department tong order thalai na internet thing khang pat kan mai tang asai roi lan da khang lungding la kan the tu na chom hilowe jeleng long united front le government of india ka khau fifth round of political talk hai new delhi khau 10 december nung naida puni tu na chom ko hilowe Manipur Commission for Protection of Child Rights, Directorate of Education, Kang Advisor Tilona Sakan May Q2, RTE Act 2009 Khatni Security of Children in School Tongmanuel, NCPCR New Delhi Rekasiam Logan May Guideline, Goi Dai Tipu Loto to May Tetuna Samkawi Lawe. Katangkau, Danga Female Konikum Hilanaba May, Manipur India Bloc Parties Race, New Delhi Kau, Protest Kaikan May Kau, Prime Minister Narendra Modi, Lalu, Naiba May Manipur State Kau, Gong Lokang Demand Sukante. KAMEI suna magai mina khang ting nei lam ni pain da lo me cheng mai 21 to 10 degrees Celsius nei make 5:52 am to 4:28 pm gan khau nei nai tan rimak jimang tipuk ingthan rimak asai kang suna to ka bisu mi chamai khaurin le lo the jalo na bam mi gai ta than ko the Yang